kader sabkena maliwan kadar siduduin maliwan aga parika malanga saturu ganna dipkedurulungan agi masuk parika inu di keduae apa yo pekeri bengadi mangkalawan aga api ya kalawanina dibuka derundungan mangami beruaya seberapa tepoloka kaya di ketingara di gigi nawa isa arogi dengkuwe kagi yeri ya bendara maka sesai berata tutarin tika orana berduki papaya pata opa maka mati nami belo ya begiu mangunis nakalo dan nabi yaman nabi tabi ya mada lemah di dalam masara sampanui mana nuta ampana regen mangami beruai kaditami pergi seka kaya maana ni yang kau mani sakirana besuku komape ya nabi sebar komarata kagi ya pekebita di mani nangko ono raga-raga lagu ngadi mati magaan kumpura toso senang ko di kumpungan upalo kapese di dewa maya bisa di dewa murni komape ya kapipita ayah pipikirin kona penggegana tatanu nama doa kesiken nasi mangoda pagi ruwe ayah mani anaka mangoda pagi ruwe ka api ya kasini ayah mana nih yang kada lukul kada luka kengka mangoda pagi ruwe na bega kolaku seka mana ya satiga kenau basi di dalala gepani benga berigin sebiro wasowe ke bangko wasurong na nilai tahu benar sakaden no baka maka didaya satoro gede wae nilai tahu benar mapana kadegui ke kampungan oragan na kemai buka kawana kasayana nakade cuma kadalai dan na apa gede na mampang lulus sendiga na ame kumbar berani manguda ini dalam manda menduda kilata dan juga sama roros manguda pagi doing ada andeni dengan arau kabedang kakatawe ae ngudai di delawai giraki ae ae gena napi atau sadang ite laya gena kunian iku paka udah sengka badawa gepusa gesena na ada tiri kudira gesadi mentawara sedang usai tela paka belingan engko gula dan ni anana kagi si magarena pemagu mampedas daso di begarogung apa bagu mamate ya si daso begadelandeng dia di muda satau ka dia na solala kuwa udi kuma pemikira sakai ke unayani mangoda ide dalau kai si pagi ruwina umatina melabisi makala bumi tanana pemagu ni ana awida kali yang makala na kodo uca magu besagewe pagari yang nananaka biaga di mati yana genati ya sawalai soko dia tagu umpata mata suki ubeyok kaino pagi ruwengga manai dia nandeni mau ola ka bude nakatawe tembubi bagu matagi pepano kari gaya nami degi sesonore ko kakampungan oraga temasi sisu sapere ko pikurin tangan noe gena oh iya pagi kowe nakama ko agi lain bedeno basa karaga napulala swaude ansalan naira tambu so petedena liwala gani sambe sumera gedeng kowe gena aya kanduda nate kagi ya si magarena aya mian kurona mana ya sategi na pakala kapena kanada akan pendirate kaola da kuragan amai pasukan ko wategi na mana eka malo akan iratan kabetaya ni udna salaka peno orogi pitero to sandowe ya naga corona ala kaola malana astaga pirula katidega bedana bika manguda maguda kaputukan manguda pagi ruwino dipanging tenggewa gula dani yang manguda idu dalau ino kalami labe ari mangami beruka bahkan dikatawi ya sari rongi mongang bisa gedusula daga bulawang kaperasana ipang orang kanean pero ono tawi karang iri susenang marati sewalong anu dini ukamasai sabapa ini pendeda ini ketampuan di lagu bilapangan nona pada patah sarana wabina di saira nona toro gana kalenan betugas sirutu itade ada puang musangeti ngapor kakagian paganai kekairan si pawala kadapuna rimbe tatamu kan salah
gena ke kadar si tampawi pagi sisi nunia nama udah pagi ruin ada muna datariana kawas sa uongan nu tamana ya bunda sopi ya kagi di mang udah ide dadawa peteseri mulalag ayama anania miari raya buku getatamu kesalah lagena si pemasi tampawi amang udah pagi ruin karena muka bendari udi panging ngateng baru wow ya nama udah pagi ruin langsung along nama de nama sulan mengade penanain wau pageriku kasih gula kadung sunor toro gani wae ka amai ko garasa ga asa ka pemanis bina baka dikata towi ya tawa di kebenaran ke manguda ide dalau yeuna mata anaka ide do pageriku ka inu aku dikri tepala da ko komret pengata takula bacu manga unur saranao yeuna mata angga inu ko pempena ina dia ko bari diga upari digi ko manu ka ko waraga makarara kirbang digetawan mambu magiring merawat tabu bendira di munia pesuwe sungguh giring agung di muta tengah di muta warsaragat mangoda pagi ruwenga di bumara bentong akidaru paro tering ayama ananiana di bumara otareng akidaru paro bentong na dibangun nokta melang akida kuba kayawa mangoda pagi ruwen ayama ananiana ainu iyo to dengka beakan dikatawi ya magrek makatundungi balu dalang kasodoga di susangan mangung au kamawatan di den pataka sumber murupa di sode nanga tatawa tanggolong abindani ngadik berupa mau bisa mau sampai sampai tak aman napi teroi yang peman ibu ni pagi ruwi nama ngode tao na inong ka apendeging buta lapangan kalase manguda pagi ruwina te gunu pagerigo ayama anani yang ga edu pagerigo wa te guni pagi ruwina aya kata umur no patapi ya gedinda ko maroguna magending ami bisa budi dudu de ina kala kasaro gula den ka te gunu pagerigo wa tari di sini pemberami ya rorong kita mana te guni pagi ruwin soke ya naga corona pemama kini manguda pagi ruwen ade do pagere ko ka aya pindegi ngakana aya ma anani ana potari muna orae usai mantu wae kaki suwa-suwa ke manguda pagi ruwen ngapaga kadang kane yang di saroga pergi ngeda bedem pemaga akal di mata udung wae kai si pagi ruwen benian pitero wa aya kuna pindegi manguda ide dana buta lapangan ngakal pagari ya kenana na tu bata beli ina ona sasutang ida awana yang tuli tuli aduh manguda pagi pero enak dia kau ke mana apa ke lombu ibu kaya mata kita kabedin apa kau wau mai age pikirin di ngage bunda tangi de sembuhan duna mi porak so penduma mau sundera ata udah surage orang kage de musulang kita patah sulala buenggang kai si pagi ruina di ketawan mambo isunarati yang bu arapi desa senior pagari ya kena alat ngapur itu wena awaya kiai yang lagi bener ini mati semuanya saya aku au nau sai mantu au ai di kapa mana pa kawan mangude pagi Erwawin nakai du mata aku au maya rambu yung akerasai pada ya komingan gedung sansara kagi ria benara omana kasih kendana baka dempak kilau di potari muna orai tabab sakatawi ronna malung bayu agadung anai nugi utopan ayama anani yang kagi ya fegesi dani ide dalau sarana na aya pimikiran kona kau kagi ya mindi sa umenangan deyan to aurogani waya lada puwa seti ngapora aya dena sirwa utu ita ada ama pekenoron aya maanani yana gana tanggoroden ubab mantang kapai manguda pagi ruwina bisa ide dalawa ande mana ya ini ya ibu banaya kan dena rapi desa sini ora rombe uladan akan
Lain pagering kuwa manguda pagiruwing ka Karena kakatawang kuwa suman Sulalago mata tewa rampis agara-gara Mapakayo limbeni nama wito kata demi Kagi mapapay yagaga Ubedeng penulatan si isa pikira kena Dumaraga kaya Ambuaolan na nadita sa kaketanto ko Kaya limudan sa tao Inangin na matuman na ayamaanan niyan na Kontaro lagu milang o pare ko insiyaya Naino ka diliduka api ya sabuta kanada Sesiyan sa onora di ibibilang ato Itaong buketanto ka ayamaanan niyan na Pagiri sa ulama adi itutuwan-tuwan na Pagiri sa berakatatawan bebarakatan na di maka pumanimtan Ampunan ni sinta ka Ayan niya si malawa analang saranawa mabibiri marana matao pelagian pangingilay sa kores na naino kadiri duga ini betua kanon nala dito wa mubasala lango wa imbesalo na tanan niya din nakeraw pagariya kenan na naino pagiluwing ka tetaling bega kakasake lida ipameteda belau de kami deki potari muna orai aginan nile Alaku kau di kapurong pina makarawa ko manggen ka pambagian ka sumontiya ka ko ka popuro tasaran na inanila dakun mangoda pagiruwing ka kagiriya bendara di kenalalagen ka pembilang tawan na maka pendedaya gai uang sa sabada gusulalag saripag uga makan uratai pagadong suminara lagawang ko tari tiba bedepag kesana karang iri susenang karanti sewalongan kita kapapuyong nga kurang ada salian lalasay madegewan aginan ni pem Suwao dan nakarigan tuwa kataya milidambem kadarada tuwaya di pagkederundungan usisin telepoin ayamana niya na tamang iya buka bela ay yang tangan niyo na kaya penediya na aya pipikiran ko ay idedalaw sarana na akasan na kamana lalagi idedalaw ipotari mo na oraya di dengkat titigrani panibeng aberi panamana kanaanan beniya ng pitiruwa manaya sa tigiyan na manguda idedalaw daw bay no magaganda ya tegiyan naman na isi raga sa tagulowan bago pumamako ti pagabangon sa walay ka ino mamagaganda ya tegiyan naman na ikay pagila sa bilanga isino sa mata o teguno pa naman ko ka api ya pembiyang kita api ya pemapita na biyang kita dunia ka basa kembu ikay labi peda pengindah kagasi hide dalam saranaw so kaya nagakoron astaga pirola na pengening kukutuwe na mawatam subang kita ka ikukero subang kit pero na reka potari mo na oreka ubed no mato mana bebeng kita soalam ayama ananiya na tabi ko kesimbe na dia keni kadusa na dikuwi kanarakan itu muka mapiya kami ya umasubang kita pengukum sokadenan sekali dua niya na dealing ayu iyang ka hati katawan ka panamang kusaran naon ayama ananiya na alongan na mauriya anadita seminu na dua timana kanto ayaw to hitam dina suwisaw na kato na ayak ada derangan no malaikat beni na pagi sekaniya no ino kagani keribu na de aling ayo ukam kagi yamiya tato ada amaranu ngekana keparoling kaya ni sorarang itu kedenan ika dua kanto na ayak kabuburu dano nakira guso mungkar bagi sekairan na potari mo na oray ino kaya ni betaya de aling ayo uka ya maana niyan kagi yamiya tato ada amaranu ngekana udi kakalimo ono kadenan na pesimben makarawa ko manggangami pamagadang ako sorga gunara kamna ni kalimu tuwe nami yang ada na potari mo na ore na makarawa ko mangga diri susana ra kasih potari mo na ore au dali ingan oh ya na na ino kalami lami ya ini tuwa undugi eno na mangude diem la awa manaya satigi na dinggan totolika bedaki mo na ore taman sakan daya o mangami ka api yang ka pamagumana na kang ka o mana ka siri isi manguda ide dalam nakada engka napas sokiya nagkuron na astaga piro na pamagumaning kaden na potari mo na ore mga arting kaden aya maanan ni anaka ini semaya akan nasaku kagenata kana nayo natakalami di kumataganatan potari mo na ore di kumipagunda kanilo malako bangunan na mala abentu
benong ka di ko sekabu marao panamako saranao di ko mako watundugi kayo gedung kuwi ngedai papasintaraken mga bangsaken ayamaanan niya ka amay kadika mayong kimanguda ide dalaw na bagurong angko sakasa tinali-tali uray ayamaanan niya ka toba sino suminara si isinaw bulawan sa tingko nga palada kena manguda ide dalaw na daon si pagiruin sekari pagiruin na sangadin sa selangan na pendayawang kadin niyo kurakang begin awinan nilay alaya kau na kay simuna ray nga begunta sa diulang wow tao na kesasala kawan ta sa di parang ayo pedem ayamaanan niya nakasusay sarigan tanah di tabi kesarigang ka mako wagi gilain ay dudung ko suka pala mako dan sala no wigan dudutan ada tao na maampe so barang eko papanan no pamtalan pasairo taniya na di tabu marururan ko ayamaanan niya na ide depan mangko mutari mo na oray ko di kagiginawa ikatake no babesain na din napisido ko makarapan sa dalalang usan taniya sama guyu dan tademan aya kata o corona di demam bebaroba piagayunan sate kita kapagayunin atake no babesai katelawangan taniya na putari mo na oray na naino panamang ko say matuwaya kagi di kamayong imanguda ide dalawa panimbenga beri gidina au ayaman digit kena na ide dalaw panamang ko na amay kadika pikir ke ide dalaw sarana na bangening ko simena dika makakenayo sa dayon sa pakataman ayamaanan niya nakasagada nakadiso matugito kalo kasapa ko umbuka ko manati madengka kong mga anak ayamaanan niya na bubu pesegwe dako marunong taige aji potari mo na oray o nandini ide marao na kay simun na oray na beniyan ng pitiro ubang kapasiratan na manguda ide dalaw sa kanduwe-duwe yan ang ka ubang pamang pandarong beuladan nakakauwari urandaga na sasakataw sugado nga ayapan no maduwe bende editoro besi ide dalaw sarana sa oyaga sa ginawam tigiyan naman na eka ayamaanan niya nga si ibu ini sa bapak ko tawat pagkagagao na tiguni mo na oray so kaya nagkakorona potari mo na oray na batapak kagiya iyo beda pikir ta panama ko saranaw ka di ka nalalaga ka na bang ada mapamanaga bata pergi matawa akiya mamakieng ka susara kong pikir na makuha sa salongan na kudi kaong pagayo na menduda ko sa walay kalimudan na kasila nga paraya kong tulungan ayamaanan niya tulungan ko sa surat ayaw tuwa tandi ka gua ko gunggulingan ka bako dumpanok samke putari mo na oraya debe niya nitengkap iyo tuwa di benara ayan niya bupikir si manguda ide dadaw ka dadapu anarano na takaba mata niya ke ide dadaw saranaw pagi ya mapapayaga masiri-siri iya si panibeng abrigi di sa kanilanon niya na ko aw miya kambulay bahala na ayakiya lalaku kagiya mindi yaon kami akasin o di ingon na nausay mantuway na naino kadirido ari mga mimbero ka ay panidurangan ni kagiya mo pangaganay na iya gasida nami yosolo po din niyo iya di mo din sa taon na naino kadirido ka padaya ko payong ako binala ka binani nga dugo sa sinayana na padang agibin na lang kawataburo na yasang ibutir lang magato si gerige sa dirong pagkipayong na pagkiyapira na ka na bulawan na si kapata inta na si kawalo sa dirong papagayong imanguda ide dalaw na deen diwang kuro matanang kumakawanan masolo po din niyo din tano diya lang uwami dambe apira di mude ka usay matuwa ikakagiya mapapayin inuwi po din niyo at teroon ni terogen maanan niya na teroon ni teroon matataga daw raya de wayang aran ada asilang bangko dumiya kambila say mantuwa ina na ino kadirido ayamana niyang ka ayakarang kumauni manguda ide dalaw matara besada to nawalain sa puteri naka sa manguda na beguwet sa ragan bisa mata atau sa aden na nilang iya sada marandungi ya nabituan sa do kasata mako mga baldo di wang kurun tanang
makawanani usulu kudini wati ali mudeng sato aya pipikir kuna usai matua ina kagi di pegayo na talo di gedeng orai pasim buat tau manon na pemani maparo mangami bilang atau usai matua ina ayat tanutan orang kumano kabayo ka ibarat to kalimbuya sagi duka resada lagi duka dalla kawa supagane na budina maakan na tari tibi pagadina suwing ada bangun suturugan na taruh salam buiyan pamangun supani sadala no ana inget mana mengkabetung kuwe telu gede-gede isa katerua wana patala bueng besar isa ko gede-gede marmu binula so kaben saka ulo nana isa ko gede-gede kiagan ato sige ya lupa utos sayira isa ko gede-gede ayam ana ni yang kaguan iko dengan penadam tanto mapayagi para luwai kerala tanda umuna gege koko mana ilaha maguma para sudah tak amado patay tetapi bukan sokai betau di yudumo hari iya pagendingan anu kaari mga gerib wasiyo na tahiro na sipakong sapi ato na di matulu di yudu lagi sayro lain ayati aga na tanuan duwa maniwan nagana untinik suwali pada ibentay niya na gundi bawa na asaram hindi ba na solo ayamana niya na miguro na isa buwatan na mabalong ko mga gerib na sumalino na sumuwa sana miya para dowi mi berangay lagawa na mapangatuturo na sa daga kabarakata pamarindu musipan kabisara no ada madi kau makalong bisa agad-agad ako wapuntan o ngedam ayama ana niya nagiya dilangan niya ko putari sitiwa niyo bisa didapan no wapuntan o ngedam ayama ana niya kada ko waasa sa kikauba katutulong isu sila na mga bae dako waasa ulo ka ubo pangipuro aso mga hula na bae sa pidaya ginandingan dako waasa likuda ubo panariku isu sila na mga bae saya piyakida karo kadena na mga limo apotano wa adama isa ko gusto kaya na to mapasadi uwa nga sumarani sa puso alagi di mo na oraya o kaupo so akin na do ay naman ang ay na nakakagiya mapapayag piyain dari dayang sila na naginapambil yan na 20 ago patana ada pernah pengesirat 20 taro to paka ayah ketanu denon lagi yang dari daya jawa putano wa ada makia di tangan yang ko putari siti hilang dia bisa tidak pernah tagi na penina berawa putano adam na barengan nabi baya apala ya duma putih dia kapanana yang ko dunia gua kira na gua dari daya na barengan nabi baya apala ya duma hitam dia kapanana yang ko ayah gagusu dalam na ayah maana niya na nari pagi rugi na bisa kamu na orai baya kano denu ada kano sudah koko mano kambe yo kakak anda pembayanan na ya oto wata di sakaderawa bedula aki ade dangani ya sa pangkatano ampena ada pernah sudah pitu kata usarim na ada pernah begiri ada pernah sirat nabi tano Muhammad aki ade dangani yang koko tarika di dia dan detu sunabi detu disambekan ayam ana niya na wata ora isa tamagi nani lalakuna aduh penang apa ya so ada kopto minaman sarubung ya narana sadalan dega pito katawi ya lang nabu ya bang ya kan no de no anda kan no pesun ayamanan ni anana pemano bato manasi kano deng pesun punano bangsa radi darapatera ini yang dinurang soradi ya sotai mana talentak derian ayamana ni yang kakagi ya pekepitan anu madi dila peta ita o benaro miko dila to padi gaya du sambuga yang miliki urina yung gadit pakadirani dia nani mataan paka ano nani yung batara sa paganaya ayaw to tande dari daya muro goto sadya dinaya siri para patana dilam lima angkau kali nana nageriya unayana betara di kelihatan na ingada mangorintang utawan ng kali nasa nageriya bayabuna amiru butu paana suminegi legawan nami bisa pagalongan puna besani ayaw utawan tadi sana dapat tawaraga tabakan nama diwangan lagi yeriyap narabiya kapangaroma bayi torong dawan adina sami sinengge lagi yang dari daya na tentu sidang katindega pagane suambena iya kapangaroma ko paniya nampai sitina kagi yang dari daya na kadaru di malawang at tamang di masakay na di wawara na kaya pipikiran ko akan danalimbi at tuguniyo
tarete para aturan utawadi yang kaumeran de kana siari awat ogu pengisali begu aku mati cuci gemana dumbarang besusun pada mende mapamaga dinapi ke capagen nae aya dodo cuada tapi naya si madawadi yang kau ta'arana taring genwikan noron sagi rumpung asur dan buat ta'anu adama umat rasulullah ini gularane wa padua no Muhammad ini sobutugen gigi nawa ikan usadu aro geyi nagen Wei kakai simona ore pengamad dunia nuantuna waunae agwaunai kekubauna aguna mangami biruwaya torogana kalina ibarat torogana kamadia baiti api gadila-dilana warna ditenongan nama patau dadaya genila no sarana atawana kamana kekubauna guna mangami biruwaya adi ginawae ayama anani ana ika dan dua umura ika na arisidi bisa ika dua na inopia kaburuga torogana kalinan betugas hirutuin baso pakali pata anak pempakata dema usoto mata kiri na anak makasarempang kata dema nira dena kai isau bensaka katoto osanira na ayama ananian pamu muda sarana widi kangi ginawa ina sapada ko irano ni muna katungan nayan bisa ika dua na magayunang insiran inare sare so biga isa busa undesana benar kambe eda isa sa utawaran okinan nila aku na kay simona ore ani nyande na pitiraw amang udeide ada ona di kadenaran na siraga sa taguluan tigiyan naman na ika sumakita ulong ka bulu yaro ko ina na sokiyan na gagakuron sekanan mo na oray abulong ide dadawa sobrasan di usipan awa sa alag sana ipapulong akan na manguda ide dalaw apiya sopiya kita ayamaana niya na ulo ide dalaw itu buka mapiyaga ayamaana niya na naino ka didi ka patari mo na oray usay matuwa ina udi kari pagayo na umi pantay sa tamo kay di pagayo na yun na nabiyo na tanakan ng si manguda pagiruin na mata amamaneo tala subuhin ko ay nilupa na manggo lagi nagbabusay ka binari mapapayagami berukot turugan ada atau tobun niyan manguda pagiruin ka upaka kundermay panguda ya iya na ayan niyang iya dado iya tua umangke iya iya na nakagiyo pagariko agunong adani na dari bentugen maror na aya buaw kesembegan sola lagi pagiruin aya mana nih yang dia kepaguna angga ibu bene nih yang buat api sa senior pagari akan nan naino kadiri duka api ya senior na pakau na aku wa manguda ide dawa pani benga berigin ugai pagari ko nakagigila lagi kam aya mana nih yang rapi sa senior anu beula dan nekang dibilang atawing ka toroganiyo ae kam kam bilang atawang kiyama makenda gumira so pakanaga gusto papakasima lagi no babisa ika adna bilang atau sa torogan na kalina na pagkita tarang nga sa adna maungangan na lagi di pagi nuina pagkita tari usun mga ungangan niya sa torogan na kalina na adiwanaga parika malanga sa torogan na di pagkaderulungan na bukayo ka amasa di pagkidiriru tuwa nga na siya pagkodili iya nani mata na di ko pamanin dua olo kakasara kamin di ya onna miya kasenggulingon ayaman niya nga tungod sa mga tengdaga tapos sa ginawa na guisay kaluwa na di pamangkatan uda ni manguda pagiruin yan na nilalago na ino pagirito ka kuya baya kaun din nung ando kaun palibay ko kukumano kambayo aduhin kami mo iya kadidawagan sa paar sorot tayo mangundi ay do kaulangan na ulawan